Hamkrai komite nengui football tournament tini ne o paithak match thangnai no puila o hambai kaplai no tei bu hambai tei bu second manai no bu haine next time ne bagai tei bu preparation kaham khaine ne bagai kobagu chino pandawo tini tongo chini ex CMO sini zonal ni joint chairman sub zonal ni vice chairman as joint chairman tei bu sini chogri moyal ni panchai phaimanjak phajak joto takhok tei bohok sono hamjak marogo songma hai khela jora jori wo blaike chini thungnai rokno song kha kufur bai support khlailai moron ethung mungno tei bu buskang ago nane bagai song omhai khaine ni namni phainai chalago chini titi edisi ni ngoibu thangnai bosor ni hai DFL taklai bu tongo joto football player rokna ready tongnani bagai kobogu August ni simi December jorachini edisi by DFL Tripura Football League muthungjanai Junal Big duita team tongnai A division tei B division 16 32 team tongnai o 32 ni team no 20 jona kaisa group ni kaisa team ni 20 jona no chung masih 5000 khlaiwi onariam ronai borno je selected player no kaisa team bo 20 jona select nai borno 5000 masih brung loi thanai December jora Ngani bangai je tawak player tunai ro jate selection khaipro trial lo tikinai ja tabo ni simini kaham ke thangbai di ready tongni especially chini kelade football ni bagai play sunam tongo thangnai go chini TFL match so chini kelani malia taklai bisigo niromi bisingse chini kelano hai sunam de khaimano obo nirok sati olai di December jora August ni simi duita match protiti zonal ni tongnai pura nene Europe country ni hai chini orobo tabak edisi ni bisingse league motorma khaijanai o league ko chini coach rokna bo chung onariam ronai nene referee rokna bo chung onariam ronai first prize tongnai 5 lakh taka First prize hinke 5 lakh, te second hinke 3 lakh ronai, third tongnai hinke 2 lakh ronai. Oma haike pura sung tabong ni simi sene financial ni workout khaijak joto thung turung rona ang koibu niro ready tongli tani ke football te khela dula ni bisingti bu chini career no snawi mano snalai ne bagai chung sakha lainai chini bichu jagodo football ni career blai kaham phe bachini Tripura sini India rogo ke all football no career tabokhono snama hunoi ba snarona ni bagai sarkar tongnai rogbo asuk sati ogya kho sporto blai ke India ongklo osloja especially cricket go hanke blai important rogo football hanke important loya sung tawa football ni bisingti bu buskang wa bahake agoglai mano boni bangoi chung sati ogoi tongo financial law chini dermas ni bisingti chung omo oroni bagai football ground no chung develop khaine ni bagai besung one chok tongo dermas 2 mas ni bisini oroni mat ni development ni bagai besung ya presenai angte kokwang salia hai je tini ni runners up no kobogu next time ni bagai ready tongli kaplai chana belai ke hambai tini ni khelai belai ke nai thokha baya sari ke thalai tongoi jeng tei football ni bisingti chini relationship no kaham maklai ne chini sakham simia chini social ne activity asung kathalai mani na butei bu ma bare nai asuk ni sasinai joton hambai khumbai